kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Sanibonani lo unyora ithwala uSensamanzi majigeje eqeza ngilana umkhulu emsusankungu umkhulu mazibuko yaphela ngiyaphila phehla lami kunjani hayi siyaphila siyaphila mkhulu itopic yalamhlanje ithi sizokhuluma ngengoma namhlanje sikhuluma ngengoma ya sizokhuluma ngengoma sothinta ingoma abathinti bengoma abashayi bengoma amahubo amaculo nazo zonke lezi zinto lezi ukwelapheka kumuntu emphefumulweni elashwa ingoma ukuthi yini ingoma ingakho abantu namhlanje bengaqondi ukuthi abengoma yini mothi abengoma uthi isangoma noma uthi ingakho namhlanje abantu bengazazi izangoma abantu abazazi izangoma namhlanje hayi zikhona izangoma namhlanje bani ayibo nathi nje sike sathwasa mkhulu siyacosha saba yizona izangoma eziningi yini kanti izangoma mngoma wena ngokwazi kwakho yini izangoma mngoma sangoma siyabhula sigqoke ikete ezibomvu nokumnyama sifaka ubuhlali ezinye fana nomqhele izangoma siyalapha siyinyanga konke imoya engahlambulukileyo leyo yonke le moya leyo yabona imoya yobuhlalo imoya lezinto lezi imoya engahlambulukileyo moya lezinto lezi awugqoki iqhele ungaganini noma ungiyana awugqoki ungiyana unjani ungaganini yini ngiyani ungiyane iring yabantu besilisa yasendulo ungiyane lokho okubona kugqoka amakhosi ebekela okumnyama oh yes lokho akubekela amakhosi okumnyama yabo nje leli iqhele lengo leli iqhele lamakhosi leli iqhele lamakhosi ingoba bingaqhokwa noma ubani kodwa ke ngoba nathi sinobunye ubukhosi obusithele siyokhuluma ngelilanga ngamakhosi nobukhosi ukuthi buyini ubukhosi yeah sizokuthinta ubukhosi uba khona basezulwini khona basemhlabeni sure khona basemanzini khona basezulwini khona basemhlabeni khona basemanzini siyokhuluma ngobukhosi okwamanje sizazothinta ingoma uyangibalela ukuthi izangoma ilokhu yazi ukuthi sinabaphansi nabaphezulu sinengoma yaphezulu sinengoma yaphansi njengamanje into ekhona njengamanje ingoma yamabutho ayisekho ukuyini ingoma yamabutho okuyihubo zintathu inhlobo zengoma okay ukhona ezomoya ukhona ezaphansi ukhona ezamabutho noma ikhona ihubo angithi uyangizwa inhlobo zengoma zingane zintathu ukhona ezaphezulu ukhona ezaphansi ukhona ezasemanzini ingoma phezulu phansi nasemanzini okay kuba khona amabutho ayehubela ingoma bese iya ekuphi empini kwagidwa laba bafaka into ezimhlophe laba bashaya ugomoqo ingoma yani yesigubhu ingoma le ingoma yesigubhu kwakuyingoma yami yokuvusa
abaphansi ukuthi sesiyaphuma siyapi Simpini. siyempini Iyona ingoma yamabutho leyo. ingoma yamabutho le ingoma yamabutho iyamemezwa izwe na yebe baba hey bese kubuya ke bese kuzoba ingoma yosizi ihubo ingoma yani yosizi leyo bebeyishaya sebencindile sebegcabile beqisa umlilo bageziswa ngentelezi leyo ingoma yami le yosizi ingoma yami yosizi ingeyosizi kanjani na ibakhumbuza inhlukumezeko ibakhumbuza inhlupheko ibakhumbuza ukuchitheka kwegazi ibakhumbuza ukulahlekelwa zihlobo nabantu bakubo nabantwana babo ibakhumbuza izingozi abayithola kuliwa leyo ngoma leyo ubabona mase beyihlabela bese benzani bekhala inyembezi ilevu usinga ingoma yosizi ingoma yempi ingoma yendabuko ingoma ekhanda ububi enhlizweni ingoma evusa amagqubu ingoma yokubulala ingoma yokufa sibindi ingoma yokukunika isibindi ukuthi make kohlatshwa lengoma ukhumbule ikhe ehlala kini ukhumbule ingane yakho eyafa kabuhlungu ukhumbule omama bafike badlwengulwa bashiswa bashawa uma sekuhutshwa yona leyo ngoma leyo ingoma leyo bese kuba ingoma kamoya esithathu le ngoma engikhuluma ngayo ingoma kamoya iphethe ububi nenjabulo leyo iphethe injabi nani nenjabulo esilungeni sine sound sine frequency ihamba ne wave angithi wave sizoba ne rhythm lokho kumsindo ojulileyo oyothinta enhlizweni oyothinta umoya irhythm ihamba nani nehubo ihamba nehubo kwezomoya noma kwezaphansi ebantwini just like for example ingoma iyafana kwiquieto kodwa ishintshe ube yipiano ushintshe rhythm lapho yeah bashintshe rhythm iyeke ingoma yobufebe angizwani ngoma yobufebe sesikhuluma nge-rhythm uyeke mina angizwani mina mnguni ngidanse ibodroom nelatin hayi man okay ibodroom nelatin ingoma yamakhosi ihubo ilona hubo ibodroom ilona hubo kuthi ilatin ubufebe lo yeah ilabo Tango yeah ithengo ingena ngaphansi kwelokhuza bodroom so you think so I don't know any you was ithengo yini phasa double lokho ukuthi ama lokhuzana amasotsha amaphoyisa hamba zenza nje amasotsha ququ iphasa double le zingena ngaphansi kwewalls yeah uzoba nabo quick wall quick walls izihamba quick kanka 1 2 zonke lezo zinto lezo ngizenzile mina nabo chacha abo samba abo ramba nazo zonke lezo zinto lezo zihamba nani ile house ile nto kuthiwa house yeah umdanso obumnyama umuntu kuyichacha ufana icoach yethu bithi owesifazana aka act like isifebe
uma esezodansa leyo nto leyo kunaphazeka iketi ibheke phezulu imlenze shayile phezulu imlenze bamba ingane yabantu ngaphansi lapha round isele ingane yabantu lapha yonke lento isaze ke laphezu kwakho ngutshela ngezinto mina ezenzakayele mina ngidansile ibhodromini lathini nginama trophy mina ngine trophy lapha esikoleni sami eSt Victor le enhlazatshe nginama trophy mina elokhuzana ibhodromini lathini sawina ngapha empangeni siyoshaya abantu ngathi noma ngisengiphuma esikoleni ngayingenela ngasidansa lapha ujaja bo Herod uHerod lo weSouth African dance yala eSoweto lapha Orlando. Oh yeah. Ngadansa ngaya nalapho ngafika bangikhipha ku semi final bangishaya. Adliwa. Sikhuluma ngengoma febe ingoma kumnyama leyo. Siyakutshela ke thina. Nalabo house lapho kuthiwa igqomi, ihouse inini ngoba zingoma zakuphi zasematshwaleni lezo. Ingoma zasebumnyameni lezo. Ilezi izinto ezihamba nobumnyama engcolileyo. Angithi uyangizwa? Yeah. Njengamanje ingoma esinayo ziwu2. Okay. Ingoma esinazo ziwu2 umaskandi negospel. Izona zinto enjani? Ekhona. Bese uliyeka ke inothi ngoba inothi balithathele kubuyini. Balithathele kubuyini. Leyo sekuyingoma ejulileyo. Ingoma yokulwa nomoya. Ingoma yokulwa nenyama. Ingoma eyisikhumbuzo ebulalayo ehlukumezayo eshisayo ethatha isinqumo ucabanga sewenzile. Ingoma yaphansi. Ingoma yasemanzini. Ingoma yezakazi. Ingoma ejulileyo yomndawe. Nabalozi. Namanono. Ingani leyo ngoma leyo yehubo kuyingoma yendabuko yokufa yaphansi yasemanzini yomndawe abalozi nenono ingoba zithunywa zakuphi zasemanzini ngisho amabutho bayisephume yobulala ebekhalini yembezi ikhaliswa ukufa kwabantu bakubo ukuphelelwa imindeni ukulahlekelwa obaba ukureyishwa komama nazo zonke lezi zinto ingoma yabani yomndawe ingoma yakuphi yaphansi kuthiwa uyisangoma sani samanzi uyisangoma sani sezulu uma uzobanjelwa ini igospel bese kuthi ingoma yeyigubhu lesinwayo ebisinelwa igroup ethile isinela ibuthe elithile selizophuma iqale kuvuswa abaphansi bese kuzohlatshwa ihubo sekuyovuswa abasemanzini ke manje laba abanenkani abathathi bezinqumo amajaji abantu abathatha izinqumo beqalwa ngale ngoma esiphenduke yayini manje yawumaskandi kwakhona oshemeni kwakhona obhaca kwakhona ini kwakhona zonke lezi zinto zahlukana okuyingoma egida abantu egidaphi phansi evusa kanjani abomhlabathi abaphansi bese kuthi ingoma yehubo ingoma evusa abaphi abasemanzini okusho ukuthi umoya mngaki mithathu umoya ingoma yaphezulu ingoma yaphansi ingoma yakuphi yasemanzini bese kuzoba ingoma yomoya ingoma yomoya ile sibiza ngegospel ingoma yomoya ngoba leyanto ilandani umoya phezulu idila ngani ayishaya isigubhu le oh yathwininiza njengo okay yeah yathwininiza iyahutshelwa iyacula ihamba nani nomoya ingoma lena eyenziwa yini eyenziwa ulwandle makufunguza umoya ulibona ulwandle likhipha amagaga sibenza iyaduma leyo ngoma leyo yiwo lama drums la ihamba nezangoma ijulile leyo ngoma leyo ngoba iyaphezulu iyaphezulu iconnectana nabaphi abasemanzini
ngoba ingoma ejulile yezulu ngoba idila ngani umoya. Okay mkhulu, before silahle kakhulu, zintathu lezi ngoma lezi yine 3 umuntu onengoma noma umoya ohlangana nomuntu. Mhlawumbe ngiyibuza kabi lento kodwa into kanjani, le ngoma umoya noma le ngoma umuntu? Le ngoma le iwumoya. Umoya, Yeah. owembatha umuntu. Okay, kusho ukuthi ungamkhombela ukuthi lo uyisangoma samanzi. Yeah. Lo isangoma sentaba. Yeah. Lo isangoma sezulu. Yeah. Mana ke sibuye lapha. Sibuye la. Bezimbili inhlobo zabantu endulo. Bezimbili inhlobo zabantu bakamoya noma basebenza ngomoya noma ngesintu. Bekuyi inyanga leyo isigaba leso. Sesigangeni lapho. Kodwa naye usebenza ngani? Ngethoba. Esigangeni, not isigangi. Yebo, esigangeni, hayi isigangi. Yeah. Hayi isigangi phela igedla. Yeah. Abagangayo. Bezimbili bekufike kube yini? Bekufike kuba abesiganga. Abesiganga ngathi ngenza iphutha. Kufanele ukuthi laba abantu bebe bangaka? Bathathu. Bebe bathathu. Njengengoma ngoba injani? Intathu. Okay. Asibuyeke size la. Bekufike kube umzingeli. Umnikazi wani? Wekhwama. Umzingeli, umnikazi wani? Wekhwama. Abalwayo. Yeah. Abazingeli bebekhona nabantu besifazana abangabazingeli. Cha. Abekho besifazana abangabazingeli. Bese kuzoba inyanga. Ababa yini inyanga? Izona izalakazi. Yebo, abaphansi la. Umhlabathi. Earth. Yeah. Yeah. Bese kuzoba izanusi. Abaphezulu laba nasemanzini. Abasemanzini nakuphi? Aphezulu. Aphezulu. Laba abantu basebenza ngehubo nani? Negospel. Noma nomsiko. Okhala kuphi? Ovela ezulu. Izanusi, abazingeli nabengoma. Izanusi, abazingeli nabengoma. Okay. Abengoma yilo muntu ophethe intaba noma umhlabathi nani namanzi. Abanda Uthe izanusi. abengoma. Yeah. Abengoma uphethe intaba noma umhlabathi, izihlahla, ubunyanga nani namanzi. Okusho ukuthi lona uphethe ingoma ukugida nani nehubo. Ngoba manje ingoma yakhe inosizi, inhlupheko, ukuhlukumezeka, ukukhala, ukujula, ukuhlushwa. Okay. Uyagidiswa, uyahutshiswa. Uma ehutshiswa uzovukwa yilo moya ngawuqondi, okuumoya wakuphi wasemanzini. Abanye badlalisa amahlombe, abanye benza lezinto ongazazi. Ukhala lesizangazi. Ubaba omkhulu, ngesikhathi uchaza lento kukhona into ngesingi, into chemist kuthiwa umzimba unamanzi nama-minerals. Ama-minerals yilo umuntu omnyama ke onamanzi nama-minerals. Umuntu omnyama, umuntu omhlophe akanayo leyo. Woza ufuna la hlabathi, yilo mcako, ile ilamatshe, ile nto oyihlambululayo. Amanzi. Yeah. Kusho ukuthi ngesikhathi thina sigida kahle uvusa
umhlabathi ngoba lo mhlabathi uyithi ingani mawungcwatshwa uyaphi uyaphansi ingoma le yeah yabanjani yabagidayo bese kuzoba lihubo labo bathola beguqile bedlalisa amahlombe behlanya ungabazi ukuthi benzani bese bengenwe imuphi umoya wapi lo osemanzini umoya wapi osemanzini usebenza ngoketshezi usebenza ngenjulo lo moya lo usebenza ngemfihlo kuphi phezulu komzimba womuntu uzokuthiwa umuntu uyisangoma sani samanzi njenganamanzi uma wabona eshaya lapha empophumeni aya yonke indawo ayabila angithi uyangizwa nolwandle nalo amagagasi akhona ale amanye aphinda yele ayahu ayaphuma ayangena aqoqa yonke into akhafula yonke into futhi ngoba lento ihamba njengengoma yesangoma yabengoma kanje ihamba njengayo iyabulala iyaphilisa isusizi iyakhala iyajabula futhi lapha nake kungomeni akujatshulwa engomeni ayikho injabulo ngoba kunehubo nomgido kunehubo ihubo sithe yilo moya ojulile yilo moya okhumbuza ubuhlungu ingakho ubona abantu mabethwasisa abantu sebefuna ukubahlukumeza base bevusa umoya bantu bavusa lo moya kanti lento kufanele ukuthi iphakamele kubani emntwini ngoba uzogcina uhlukumeza ngisho abantu abangazile ngalowo moya wengoma manje inkinga yebo kuthiwa kuyahlusha kwedlozini yini ingoma yenhlupheko hayi ukuthi kufanele kuhlupheke ubani umuntu ingoma ingeyani enhlupheko kumele izi apply yona kuphi emntwini nasemzimbeni wakho ayifuni ukufakwa ngenkani ngoba lento ikubani isemuntwini ikuwe uyiyo wena lengoma ingakho kufanele ukuthi uyimamele ulungiselwe leyo nto ngoba uyona singakhapha nje singakhapha sikusakele kodwa kahle into mele ikhulume kubani yes alusini mkhulu sibuya kuba kwabomoya manje laba abahlanyayo abagula ngane ngamakhanda baguliswa uketshezi nomoya amanzi nezulu labo izanusi baguliswa yini ingoma yaphezulu nehubo yilento bangabafuni abantu ngoba bangumsindo baya disturb baye entabeni baye empopheni ukuze bebebodwa bayifile benjani bekwazi ukuyilalela lento ayidingi ukuthi uyephi ayifuna ukhashwe lena uhamba uwe kufanele ukuthi uyiyele wena ukhupukele kuphi entabeni enjani ephakeme ezokunikani umoya ikunika ukuthula ulalele kahle ikhaphi kusephi emanzini uyokwenzani ulalela ukukhala kwamanzi ukukhuluma kwenkulumo yamanzi uyolalela lezi zangazi ngale injulo yamakhehla ajulileyo afihlwe lezi zangazi ulalele yona leyo ngoma leyo ulalele leli hubo elisho lapha emanzini amanzi mayihuba ihubo umoya uhuba ezihlahleni leyo ifuna unjani uthule ulalele uwedwa ayifuna omunye umuntu uthule ulalele uwedwa ngoba umoya uyalalelwa umoya ubabona lapha kuma YouTube nje bengawulandeli umoya bengawazi ngeke uze umuntu ekhuluma ngomoya mawumuze ekhuluma ngomoya uzokutshela ngomndawo ukutshela ngomlozi akutshela ngenzuzo akutshela ngamandika akutshela ngamanono akutshela ngesithunywa kodwa mawuthi uyambuza lesi sithunywa akasazi ukuthi sidabukaphi sidabka ehubeni nengoma yaphezulu lese siyenze ini igospel manje yile ucula usaya khona angithi ngoba ngikutshela nje umuntu mawufika lapho uvula usuke uphelelwa amandla uguqa
Balalelo lilo. Ingoma kaNomhoyi, ingoma yasemanzini, ingoma yaphansi evusa inkosazana, evusa izalukazi. Mamkhulu bakhaliswa ileyo nto umuntu momfaka emanzi ngoba abanye bakha. Yebo, bakhaliswa ile ngoma lena yo ha. Yeah. Yo yo. Liyoshona ilanga isho le ngoma, isho le nto yalapha emanzini, ikhuluma ngathi ungaze ungahambi khona. Ngoba le nto iphila kubani? Kuwe. Ikubiza emanzini. Befike oAyanda Ntanzi bezokutshena ngabasuka abayezweni. Abasukanga abayezweni bakhuphukela phezulu. Bayolalelana umoya. Yiyo le ngoma yaphezulu esesiyithathe sayenzana igospel. Kodwa manje silimaza nento eyodwa ngoba ama elements nazo zonke lezi zinto eziphila ngomoya ezilapha phezulu, umlilo, amanzi, umoya, zonke lezi zinto eziphila lapha phezulu zisemzimbeni ngabantu wakho, umuntu omnyama. Manje uma sebeshaya ama elements bathakatha leyanto le. Bathatha leyanto leya mvunge lesasivuvuphu esigijimaphi. What's issue mkhulu? Okay, what's slow shit down. Isizathu sokuthi mkhulu uthi igospel iwona lo moya lo. Umoya straight ubulalelwa yizanusi. Yebo. Ingoba lama instruments just like a drum. Yebo. Ama elements. Ama elements. Sabu thunder, sabu lightning. Yes. Uhamba ugesi lo. Again, manje lento sithola ifake yalento bekumele usiyayilalela. Engabe uyayilalela engeyemvelo. Ngoba abasesiyoni bathathe ihubo lamanzi. Abasesiyoni bathathe ihubo lamanzi ingakho bengafaka ngama elements kuphi? Bangafaka ngama drums kuphi? Bangafaka lezi zinto ezikhala kuphi? Enkonzweni ngoba balandelane leli hubo likabani? LikaNomhoyi. Lalesi sanga sakuphi? Sasemanzini. Esiphethe amakhehla. Nabantwana kuphi? Emanzini. Ingakho ubabona bengashaya ama drums. Bengashaya ikhetekete. Benzani? Bayihuba. Abasesiyoni ngoba lento bayithatha phi? Emanzini. Mkhulu uthi njengoba isiyoni sithathe le uNomhoyi lo wasemanzini. Abantu ababetende bethathe lokhu kwasezulwini naseyintshalo kaMvelinqangi. That uMvelinqangi because umoya uhamba yonke indawo ilento abelungu banokuhlabelelo kwasa. Yebo. Nama China nalento eshaya eto bong no namandiya yonke lento bayilande bayithatha kithi ngoba thina sakhuwa amanzi umoya nani nomhlabathi bese kuthi laba abaphethe umhlabathi nezinkalo nezintaba bathathe unomkhubulwane bona. Bathathe unomkhubulwane bona. Unomkhubulwano umenyezwa uma kukhona inkinga. Umoya wentaba uza nani? Inkinga. Sekupheleleke la. Kuhlatshelwa vele entabeni. Kuhanjwa kuyohlatshwa izimbuzi, izinkomo, kuyotshalwa kwenzela ukuthi imvula yenze njani? Ifike. Ihlumise ngokunjani?
ukusha ihlambulule lokhu yakungcola kwabantu kumhlaba kwezihlahla kwemithi ikuhlanze kuvuke kanjani kabusha kunomuntu othathe intaba kunomuntu othathe amanzi kunomuntu othathe izulu bebehlukene laba bantu ngokuthi abelungu bafika basibhidanisa imiqondo lento isiza ngomoya umoya wengama ini amanzi nani nentaba ube ukupona uphezulu wenzelani ukubuyisela le yanto yasemanzini ihlala ikuphi isemanzini yasentabeni ihlala ikuphi bese ziyohlangana naphi sengiqedile mkhulu bengithi mhlambe uzofika ukuthi so that's why I mean abantu kumele bathwasa hayi bathwaselana phela bayizangoma hayi thwasela ngoba inyanga beyithonga iphupha abantu bakubo beyinika ini amakhambi beyitshena ngani nezifo izinto zasentabeni lezo eziza ngani ngobubi ngobubi ziza ngobubi phela ziza nani nezinkinga sithe umoya wasentabeni unani unenkinga manje wena wayithwasela inkinga bathwasa nje bethwasela inkinga manje mkhulu ukuthi that's why abantu bayathwasa baqedwe kodwa still abasebenzi angeke basebenza bazosebenzana ngoba bathwasela inkinga yabo more than akuze ngabe iyalungiswa iyelashwa uphuphe umuntu ethi ngoba uhlukumezeka nje ingoba kuyikuthi nokuthi abasentabeni umoya wentaba uyini uzenkinga umoya wamanzi uyini ulihubo uyindabuko ukufa ukhala umoya wapi wasemanzini ukhiphisana inyembezi ukhiphisa amanzi emehlweni uyakujulukisa ube manzi nje mawukwatisa umuntu wamanzi ophiwa amandla asemanzini uginqika nemoto ukwazi wabantu kwenzeke yonke into ngoba umoya wasemanzini uyini ukufa ulandelwa yinkinga mawuhlubo ufaka umuntu emanzini ungalalelanga udale ini ukufa ngoba umoya wasemanzini uyini ukufa uhamba nehubo bebehuba masabe yakhe bempini bebehuba masabe yakhe bempini beyokwenzana beyochitha igazi beyochitha amanzi ngoba umoya wasemanzini uyini ukufa ngoba umoya wani umnyama umoya waphansi umoya obumnyama alikho ilight elikhanya emanzini alikho ilight elikhanyayo ngolase ingoma selo 5 minutes ingoma mnguni sikhulume ngengoma sikhulume ngabentaba sikhuluma ngabaphansi emanzini sikhuluma ngabezulu sikhulume ngomgido intaba le sikhuluma ngehubo yini le amanzi sikhuluma ngemvume yini le izulu moya imvunge leyo umsindo ovunguzayo lothi umoya waphi lo waphezulu uhamba nani nemvunge isivunguvungu imvunge isivuvu bese kuzoba yini ihubo ukufa indabuko amaqhubu inkumbulo ezibuhlungu bese kuba yini ingoma yaphansi evusa abaphansi egidayo yazi kuzo zonke lezi zinto ezishoyo ubungoba bamanje abunabo bonke akunabo yonke hayi abunayo lento mnoyifundisa isangenene zamakhubalo ya zamama hayi zamakhubalo zokukhubaza zokonakala ya zokonakala zokumosha sangoma samanzi
Sangoma sezulu. Sangoma sentaba. Phela. Abengoma bentaba, abengoma yamanzi, abengoma yezulu. Abengoma yezulu bongamele laba ababili izanusi lezi. Ayiningi lento. Abathethi benkinga lapha. Izangaza basemanzini, abathethi benkinga. Abajudileyo lapha. Abelaphi bomzimba lapha. Abalaleli bani lapha bomoya. Phelile lapha. Phelile lapha. Ayintsha lento ishoyo mkhulu. Abahlanzi benkinga laba bahamba namanono nani? Nezangazi namandawo phela. Laba Amanzi. uma ungalaleli wena bakubulala ngoba. Ngoba kunamakhehla afihlekileyo la. Kuzoba yilaba baphezulu. Behla ngesigqi labo, behla ngengoma, behla ngemvunge labo. Baphephula labo. Bacindezela labo. Ngoba basuke beqhamukapi Phezulu. uma ungahlanzekile banzani bakubulala uqhamuka nje icontainer isuka ku crane phezulu igxifize xifu. Yonke into eqhamuka phezulu inesisindo. Into esuka phezulu inesisindo. Sivale mkhulu. Bese kuzoba belaphi la. Bani bomzini. Sibonga abantwana bethonga siyoyiqhubeka ngelinye ilanga. Siyoyiqhubeka ngelinye ilanga semsusa nkulu la. eGoli ngitholana eZolamndeni eKapa ngitholana eMitchells Plain eNew Woodlands bese kuthi la eThekwini sila emsusankulu kwaBest amen kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele